8 ta' Lulju 2013, il-Papa Franġisku iżur Lampedusa, gżira żgħira viċin Malta. Kull sena f'Lampedusa jidħlu eluf ta' immigranti irregolari. F'Lampedusa il-Papa jiċċelebra qudiesa u fl-omelija jħeġġeġ lil kulħadd biex jagħmel xi ħaġa favur l-immigranti irregolari. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. Fost dawk li jisimgħu din l-omelija, Reġina, Taljana li tgħix f'Malta mal-familja tagħha. We felt that like a sign, was like a recall, was like a big wake-up call, Reġina tiddeċidi li tixtri dgħajsa u toħroġ hi stess tfittex u ssalva lill-immigranti. Reġina taqqat ekwipaġġ sħiħ ta' nies minn madwar id-dinja biex jgħinuha f'din il-missjoni ta' salvataġġ. Aħna tlajna fuq din id-dgħajsa u ltqajna ma' Reġina u t-tim tagħha li qegħdin isalvaw eluf ta' nies minn fuq il-baħar. Reġina hija Kattolika u taf li ħafna mill-immigranti li ssalvaw huma Musulmani, imma għalija ma tagħmilx differenza x'reliġjon tkun biex issalvak. When we are out at sea, we think about the life of the person. We don't think about the color of the skin or the religion. We only think that there is another person in the water that is dying. Mis-sajf li għadda hawn dan it-tim ta' nies diġà salva aktar minn 3000 persuna minn fuq il-baħar. No, it doesn't look like a fishing boat. Dan Marko. Marko jaħdem fuq din id-dgħajsa u jirrakkontalna x'jiġri u x'ħoss malli jaslu viċin tad-dgħajsa tal-immigranti. Meta inti tara dgħajsa li tkun f'baħar imqalleb u tara dawk it-tfal kollha lesti fidej il-ġenituri tagħhom biex ituhomlok. Ovvjament ir-rib ma jieħux lil kulħadd f'daqqa. Allura inti bda tgħid forsi t-trip li ħanerġa' nagħmel lura dik it-tifla li ma ħadx jew dak it-tifel li ma ħadx mhux se nsibu hemm. Għax hekk tinqaleb id-dgħajsa kif ġara dan l-aħħar ġifieri, mis se ssib hemmhekk żgur. Wara li jiġu salvati, dawn l-immigranti jittellgħu fuq din id-dgħajsa kbira u dawk li jkollhom bżonn xi għajnuna medika jittieħdu fi klinika apposta li hemm fuq din id-dgħajsa stess. And after we trying to calm them down, and if they need medical help, the paramedic are here on board to help them. Reġina ittemm l-intervista b'appell. I wish that other people can understand how nice is to give, not only to take, because it's good to take, but you need to give back a certain point in your life in the way that you can and the way that you feel, but it's good to give back.